kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pasensya kan Mari Surayda. Ni, ada ka di basol mo kanyak, Mare? Apay nga agpaspasin siya kamatan? Ata daytoy pailaang ti kabailak nga itedkan ka, Mare. Ah? Kape pailaang. Nasyurtak ngamin, Mare. Amumot, madama nga agpabalay kami. Ay, kwa? Okay laang, Mare. Si kakit dimot. Sigurado ka, Mare. Sana nasakit tinaka mo kanya. Saan, Mare? Si kakit dimot. Anya ko matipagsakitan tinakam ko, katawan mo't impadulin ko akwarta kang katapno ada igatang mo iti pasarabo. Agyaman ak unay ta maawatan nak, Mare. Di ka madanagan, inton sumaruno nga agbakasyonak manen dito'y Pinas, saan ko aliplipatan ti pasarabom. Bumawi aktukan ka, Mare. Okay laang, Mare. Si kakit dimot. Karen, anak ko. Nakitam ti reaksyon ni kumarim itay. Ay nawaw, anyat kayat yung asawan tatang. Kasla mapilpilitan laang nga umisem. Ni tatang talaga, tilamadmadlaw na. Pudno ti ibagbaka anak ko. Kasla marigatan matan nga umisem. Saan mo't akas di asigot kay? Amangan no adala ang rikrik naan na tatang. Siguro, saan akong tinto itintid mo kinkwana? Okay lang ko na namit kanya, kabayatan ti panagsarita mi. Maawatan na kanumot, tatang. Kasta ti bagbagadakin ka. Ngam sa bali mo't ti makikita kinkwana. Jay kunadang araw, action speaks louder than words. Apo, naging lisan ni tatang ko. Agbilib ka man ngaminan kanyak. Andat pa nagkunam. Jak amaw tagsaw iti Ingles. Nagapuan ti imported akape bakay. Ay nawaw, pangalaak kumapay ngay. Na, agsalsaludsud lang da tao. Kasla di ka agpampanunot mo. Apay na po ti ulam. Amumat ang naggapuak iti ayan damari karin itay. Ah, inted ti kumarem. Ay nabiltran aya, jak amukang ka. Anya manin tinaknakan mo aya. Saan ka pa imot nga agmenopos Apay anak kaong ungit kamutay. Kasano, katkaslawan panunot mo. Relax ka lang ka ding amin. Dita ka man larin, dadaulam ti aldaw ko. Saan kayon sapay mo't anapan iti ayan ni Mari Karen na naruena? Saan pa'y nga road? Apay mo't nana? Makumikumakpay ngamin dito'y pwesto. Nagadotar aramito. Mapan kayo no makawaya kayo nana. Tapno ikan na kayo mo't iti imported akape. Ha? Imported akapila ang ti pasarabo na, ta short ka no ngamin ti budget na. Tinapatag katanda. Agpapabalay damot ngamin. Jay kapi nga inted na, kaslatay kapi amagat-gatang ijay sintro. Anya? Mapan kailangan iti ayanda, tapno da kayo amismo ti makakita iti ibagbagak nana. No saan nyo makita, talaga asaan kay makarelate. Nakasaritam ka din ni kasinsin mo, Obet, Karen, anak ko. Tatang, kinasaritak mat iti kalman. Apay nga ron nga awan pa'y laag. Ay, day tangarod. Jak pa'y maawagan ti cellphone na. Ay nawaw. Sino nga yan ti mangitulod ken ka di airport? No saan nga umay ti kasinsin mo? Anusak nga orayan, tatang. Nasapa pa'y matkiti, Ni. Ti kasinsin mong samot tinday ta anak ka. Isungag pa iso, tatang. Ay, makaangas akmatlangan. Magirwar ka pa ititasa ken tinapay. Tapagkapim ti kasinsin mo. Tatang, mangan pa'y kit di ano kayat na. Tapno saan ang mabisinan iti biyahe. Mapitlaang, tasalod sudak no kayat na timangan.
Payapayan nyo ata sumrak pa, itatang. Anya ngay mo't dito yung naka-paper bag ka rin, anak ko. Di yu pakibiyangan day ta saan apara kada kayo day tatang. Ay, nawaw. Hadan sa mo't pangirigalwam. Para kan Mari Sorayda day tatang. Ah, Nagkariak ngamin kan kwa na idinaudi ang nagbakasyonak. Imbagak abumawi akto kan kwa na. Iso aday ta, gimatangak itirelo para kan kwa na. agasam manday ta. Gimatang kapay gayam itirelo. Wina tapno di na ibaga nga agulul budak, tatang. Wan ba't di ah? Noan niya timbagam, masapol atong palamay. Madimot ano agpatinggalaang itisao. Para kan ka, Mari Sorayda, oh. Ay nawaw, anya tilinaon da ito'y a paper bag, Mare. Kita ano anya. Ay nawaw, nagpintas arilo, Mare. Para kanyak da ito'y. Wen, Mare, ginatang ko day taarelo para kan ka. Nagustuhan ka din? Magustuak launay, Mare. Agyaman nak ah. Isuot mo man, takitaak, no bagay mo matlaang, Mare. Aday ta, naisuot kon, Mare. Ay na, bagbagay mo launay, Mare. Bagay mo gayam ti silver akulay. Husto lang ti ginatang ko. Ayun gayam, amangan no adati maibaga nila kay mo, wano ni tatang mo, no maamuanda nga inrigalwan nak itirilaw. Okay lang ang kadakwada, Mare. Saan nga imot dagi jay? Amo damat ana singad nga gayam ta, sakbay anagabroda. Amangan no inton madamdama, kat singiran dakdag iti kabagyam. Relax ka kadilang, Mare. Saan ang mapasamak day tanya? No adaman kasta ang mapasamak, ibagam kanya tapag sasawak ina. Nagpintasan day ti Arilaw. Nangalaan nga tamo ni bakit. Mutoy man day tarilaw. Di mo pakibiyangan ti saan mo mat ako kwa. Ay nawa, hinalanan. Kita aglaang mo't bakit. Amangan no marugitan kat maperdi pay. Ay nawa, sa anak mo't anarugit ka. Agtal na ka man, Beltran. Kat no kadigdigos ko lang itay bakit. Kasano no matinag mo kat maperdi. O kamoy. Mabalin ang maisalda da ito'y arilaw, iso ang masapol ang maiwanan. Na, in regalo dagan ka, ngam isaldam kit din. Saan matkid di nga ita, usarak pa'y mata. Anya, No addan to emergency kat kasapulan ta ti kwarta, di adda ti rilok anam namaan ta nga isaldata. Kumusta di ta Pinas, tatang? nasaya at latabag, karay anak kaw. Nilakay ko, tatang. Ada ka di dita? At na seminar day di Manila anak, talong aldaw da kano ijay. Isumit lagayam adi na sungsungbatan ti awag ko kankwana. Sigurado abisi day di anak kaw. Noan niya ti bagamken kwa na, iteks mo tap numabasa na numakawaya. Dagiti ubing nga, tatang. Kumusta damatan? At daday tayo nantida, magayayam da kano kadagiti kakasinsinda. Nasaya at matno kasta. Tapno saan lang ati cellphone dati dumdumugan da. Ayun gayam, nakita nga isusuot ni Suray dati rilo nga inregalong kenkwana. Pudno, tatang? Wan may, Nasaya at matno kasta. Tapno adda serbi ti regalo kankwana, tatang. Sige, agpakada ako na. Aginanaak matan. Baliwak to ti umawag, tatang. Apay nga taakas di ti panagkita ni Ria kanyak, idi nakita na ti rilok. Sabali ti isom na. anyat ko nang bakit? Saan ko nga rod amalipatan ti reaksyon ni Ria, idi nakita na ti insuot ko arilo lakay. Ay nawa, anyat ti reaksyon na aya. Sabali ti panagisom na lakay. Amangan mo't no inikam lang iti ka ipapanan tinakitang bakit. Amangan no saan mo't adakas ti intensyon na. Amangan kunak no replika laang daytoy arilaw. Replika man ken saan, tinapatag ket mayat ti quality na. Nakababain mo't no ipalpalastog ko kadagiti amamok kat replika laang gayam.
Apay ngamin nga ipalastog mo ngay. Mapanak man kit di iti ayan ni Nana Rowena. Sigurado ang matulungan nakday dya iti parikot ko. Isu ti makasungbat iti saludsod ko. Imayak, taamok ang matulungan nak iti parikot ko, Nana. Anya nga iti maitulong ko ken ka. Makitkita yu da ito'y arilaw, Nana. Nay, nangalaamot iti dayta arilaw. Regalo ni Mari Karen kanyak, Nana. Anya nga iti aramidak iti dayta arilaw. Nung maipapan iti kakastoy abanag, kat expert kayo, Nana. Iti panagkunayo. Original ka di da ito'y arilaw, wenno replika laang. Nan, kita man. At dayta, Nana. Mingmingan nyo anaimbag, no original ka di mo laang. At ti maibagak laeng kat pagyamanam lata ti gayem mo. Tanalagip na ti gumatang itirilo para ken ka. Ti kayat yu ka di asawan, replika laang dayta, Nana. Wen, ngemkas ka na ayon da nga ibaga. It's the thought that counts. Uray replika kat napintas latamot. Maibagay launay ken ka. Ay na, isumat lagayam akas di ti panagkita ni Rhea kanyak, idi nakita na ti rilok. Mangibabain mat day di amari Karen. Agawa, tapusan tamala daw itilakad tabakit. Un ka di, mabitla ang tagsapato sakpay. Okay, agawa am turahin ka. Anya ti maibagay akawas ko. Daytoy ka di wino daytoy. Oraan niya ditan. Tinapatag ka disente akitaan. Okay. Terilom ngay, nalipatan mo ngayon suot. Saan ko nga isuot day di arilo? Mangibabain. Napay man, katno kay kaya't mo ay susuot iti. Saanan ita? Tanaamuak a replika gayam day di. Oray replika, tanapintas latamat. Nakasapatos akon, agrubwatan. Bayamon day ta arilo. Anya? Hello! Kumusta kan, Mare? Naimbag mo, ta nakalagip ka. Apay ka di, Mare? Agpudno ka man kanyak. Amom ka di a replika, tiinted mo arilo kanyak. Ay, kwa, Mare? Amom ka di akas taunay tibain ko, idi na amuak a replika la ang gayam day jay. Isumat lagayam akas lakat katawaan dakdag iti kalugaran tayo. Replika ngagpay so day jay. Ngamayat mo ti quality na, Mare. Ti ibagam ki day, kayat mo ang maibabainak. Proudak pay mo't amang isusuot iti day jay arilo, tunggal adat papanak. Tagayam, replika laang. Bagbagay mo latamot, Mare. Inton sumarunaw, uray di kan mangtad nukas jay mo laang. Mapabainan mo't datao ang mangusar. Ay nawaw, apay nga adapay laang daytoy arilo ditoy, Biltran. Nakita kaya basuraan, isungin nalak. Imbasurak lang arudon. Ay nawaw, sayang dayta. Kita nga kurri pay lang. Dayta replika ti pakay babainak kunak tumot. No di mo kaya, isublim latan katakwada. Sayang mo. Isublim ano isublim? Anya kung mabibiyang ko. Daytan tupay ti nakaibabainak. Saan ka ang maibabain? No saan ka kumaan nagpalastog? Naa, Pudno man gamin. Tunggal at dagamit mo kat masapol nga ipalastog mo. Isumot laang ti makagapo. No apay adinilaw dati replika arilom. Para magkangamin. Insubli ni Beltran Tirilo, anak ko. Okay lang, tatang. May mayatan no insublida. Sayang mo't no ibasura dalaan. Oo na yan na diya kumarem. Naibabain ka nung arot, tatang. Naibabain ata para magmat ngamin. Di na amaw tagtanang. No adda mabalin nyo apang tedan iti day taarilo. Ito yun, tatang. Sayang mo't. Amo kaun. Itad ko laangan kin Rowena. Aywan, mabalin latta, tatang. Naimbaglaan nga usaran ni Nana Rowena. Saan mo't asinsinan ti binayadak para iti day taarilo. Nga uray replika laang. Wan anak ko. Itad kuntukan ko na numapanak iti ayanda. Para kin ka Rowena. Ay nawaw. Anya nga idayta. Kitaam. Ay nawaw. Kasla day tamot tay relo ni Surayda nga inregalo ni Karen. Isungag paisaw. Na, apay nga daken ka day taarilaw. Insubli nila kay na. Tasaan ka no akayat ni Surayda ti replika. Ay nawaw.
Madimot ti ugali day dya babae. May ngagpaiso dito'y ayan ko idi napalabas alawas. Sinaludsod na no original day Tarilo. Iso si kalatan ti pang tedak. Sayang ba't no saan ang mausar? Ang mga numaperdi lang. Saan nakngata nga apaan ni Sorayda? Saan naman tinapagan ano day tarilo? Inbasura ng tupay. Ay na, agyaman ako na ya. Awan anyaman na. Replika lang data. Ngam sigurado ang mausar mo tagkuri pa'y balt. Agyaman unay itirilo, Karen nakaw. Awan anyaman na, nana. No amukla ko maakas di ti aramiden ni Mari Sorayda. Da kayulat ta kuman tinang tenak. Kasta talaga. Saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Di mo latan ikaskaso ti kumarem. Medyo nasakit magtiriknak ngam anyangay nga rod, nana. Ay, di ka madanagan. Tano siyak, maapresyar ko launay daytoy arilo. Agyaman na kunay, nana. Uray kaskasan no kat malaganan tiriknak no kasta ti ibagayo. Malaag pakada ako na, nana. Simangpot nga minun ti busmi. Okay, agan-anad ka dita, nakaw. Nangalaan nyo iti riloyo, nana. Inted ni Fidel kanyak, nakaw. Da kayo gayam tinangtidan na. Wen, tasaan kanumit akayat ni bakit mo. Kinapudno na, inbasura na day tarilo. Ay, grabe mat gayam ti asawa man niya. Dayta kano arilo ti makagapo no apay ana ibabain, nana. Pabasulin na pay lang amin tirilo. Amuna mo't nga dang amin laslastog na no daduma. Kaday nga ugali ng ti makagapo no apay adil-dilaon damat, nana. Ay nawaw, addamak kada kayo day taarilo, nana. Inted ni Fidel kanyak. Da kayo tinangtedan da iti basura da. Ay nawaw, saan mo't abasura da ito ikot? Saan nga original day ta? Wen, amok a replika laeng da ito'y. Kat, apay nga isusuot yu pay laang. Wen, ata inted da nga rod kanyak. Ay, kitaan nyo anana. Amangan no day tantumot ti pakaibabainan nyo. Ay, apay kumaama ibabainak ngay. Amangan no katawaan da kayo dagiti kalugaran tayo. Tariplika laang tiriluyo. Ay nabalasan ko, saan to ang mapasamak dayta? Sa anak mata para magkit. Kasla adda kayat yu asawan iti kasta nga imbagayo, nana. Ay nawaw, awan ti kayat ko asawan. Si kakit dimot. Ti maibagaklaan kan ka, kat aprisyarum dagiti regalo ang maaw-awat mo. Laglagi pam asaan nga amin, kat mapadasan da ti makaawat iti regalo. Ay, nawaw! Uray replika ama ko na, no nagtaod mat iti puso, apresyaram ko ma. Ngamin, ti tao nga amuna ti mga presyar kadagiti simple abanag, kat ad-adu a bendisyon ti maawat na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.